Kuphina ngophila ngibukela khona egameni lika Jesu Christ nasekuseni umprofeti wakho lo umprofeti mhlula amadimoni egameni lika Jesu Christ ngithamukeni nasemhlekuseni ngelivile mandla alive lesikhathi egameni lika Jesu Christ sikhulume ngendaba lemgcobo kakhulu ngoba indzaba lenkulu ithi Jesu uyabuya andisiphokophele kuphi siphokophele embuso nasezulwini egameni lenkosi ngithi asibonisane siqinisane egameni lika Jesu Christ ngithi endleleni yokukholwa atabakhona temptations ngithi asikhuluma ngokuthi how to overcome temptations egameni lenkosi noma ke ungathi ngoba njani ke tilingo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngoba silingo into lekhona sihlobo sami ekhaya wonke umuntu empilweni uyadibana netilingo egameni lika Jesu Kristu so silingo empilweni yakho siyingcenye yalo hambo lekholwa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha akukho ukukholwa ngephandle kwetilingo egameni lenkosi manje lokwehlulelo kokuthi how to react when you face temptations empilweni yakho. It's how you react when you face temptations in your daily living egameni lika Jesu. So kulingwa into lekhona ngeke ukubalekele kulingwa. So le Bible lisitshela ukuthi even na Jesu himself le Bible lithi moya waNkulunkulu wamholela ehlane egameni lenkosi lafike khona walingwa nguSathane egameni lika Jesu Kristu ushemagama Sathane uthi mangabe uyindodana kaNkulunkulu ophilako uthi thinja lelitshe ulende singwa njengoba ulambile bese uyadla ushemagama Jesu uthi wena Sathane ukhuluma ngoba ungadi ngoba akusiso singwa kuphela umuntu la ngaphila ngaso kepha nelivi lelivela emlonyeni waNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithangisho ngithi la khona Nkosi yami ekhaya silingo akusisono kepha silingo sikuholela kuphi esonweni egameni lenkosi ngoba silingo akusisona sono kepha Nkosi yami sono umntana wesilingo. The way you react in temptations it does tell ukuthi are you a sinner or not egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Asibukele ivla uNkulunkulu encwadini yabaseKorinte bekuqala chapter number 10 from verse number 13 ufundzeka kanje anike fikelwa kulingwa lokwehlukile kunekwanabanye abantu kepha uNkulunkulu wethembekile yena ngeke avume ukuthi nilingwe ngalokungeduluke emandla enu ngesikhathi sekulingwa utaninika emandla ekuma anendele nendlela yokuphepha egameni lika Jesu la ukhona sihlobo sami ekhaya mhlambe uvungathile silingo sesingedulu kwakho egameni lika Jesu Christ kepha namhlanje nemagama lathi awukafikelwa kulinga lokungedulu kwemandla akho kepha tilingo tikhona empilweni yakhe wonke umuntu ophilako egameni lika Jesu Christ kepha nyalo indzaba ithi wena ufike ureact kanjani mbiko tilingo takho lodibana natho egameni lenkosi. Le Bible encwadini yeTaga chapter number 10 verse number 25 lithi emva kwetihosho kusala kude lophila ngokulabangakalungi kepha bese lithi kepha kulabalungile bayawusimama phakathi naphakathi. Asengisho la khona sithobo sami ekhaya sikubona emkhathini wetilingo lokuthi ulungile noma ungalungi sikubona emkhathini uthi nginamba ukuthi ukholwa mama noma awukholwa mbamba ngoba thi nginamba noma ngetilingo ngito kahle lethi keep the real you egameni lenkosi. Tilingo tisitshela kabanti ukuthi wena what kind of a person you are egameni lenkosi. Ngithi sengikhulume ngithi Nkosi yami tilingo tikhona empilweni yakho noma atikho empilweni yakho kepha kuyahlaleka etilingweni egameni lenkosi. Uyakhoneka uNkulunkulu tikhona tilingo athi sisosi mhlawumbe evini lakhe sisosi mhlawumbe enzanveni yakhe egameni lika Jesu Kristu kepha yini manje lokuletha tilingo empilweni tebantu lomnye utathi uNkulunkulu uyangilinga asengisho ngithi uNkulunkulu will never tell him to you egameni lika Jesu Kristu but what tempts us now it's our flesh the desires of our flesh inganuko yenyama ngiyo lesilingako egameni lenkosi hayi bazona egameni lika Jesu Kristu inyama yethu ngiyo lesilingako ngoba iBhayibheli lithi inyama ayifuni kwasekhaya kepha ifuna kwalamhlabeni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Athi umpostoli Paul lo mtimba wami sengiyawuganzaya angisawuniketi nakule ukufunako egameni lika Jesu Kristu. Sithemtha yini ke manje mbukele ekhaya uSathane uyihlowe kwehluleka uyihlowe sono uyihlowe ububi egameni lika Jesu Kristu. Ngithi ke angisho amagama ngithi kepha noma sithi khona tilingwa kulinga Sathane kepha ikhona indlela yoku-overcome tilingwa empilweni yakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yini usithemthako ke manje mbukele ekhaya ngulelive lesiphila kilo lelive leli alifuni kwasekhaya lelive leli liyamphika umuntu lokholwa mbamba egameni lika Jesu kepha linendlela yokuthi limthemthe agcine awa ekumatini uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi angisho
ngitsho ke sihlobo sami ekhaya ngithi noma tikhona tilingo noma khona ngosami kulingwa egameni lika Jesu kepha ikhona indlela umuntu nemuntu la ngakhona khona ukuthi ehlulekise emandle bomnyama la khona akakhona ukuthi ehlulekise ema temptations ahlulekise mhlambe tilingo ahlulekise mhlambe emakhinga sathane athi umbhali wa First Peter chapter 5 verse number 7 uthi zithanini linze sitha senu sathane siyajangaza emkhathini wenu sifele singahle simgwinde egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ungathi embukele ekhaya ikhona indlela lesinga overcome ngayo tilingo sile nawe la ukhona ukuthi siqaphele onke ama tactics asathane langafuna kusizuza ngawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kahle uthini umprofeti ngithi mina kuwe in order for you to overcome temptations you must always rely on the word of God egameni lika Jesu mabuka umbhalo iBhayibheli in the book of Matthew 4:4 the Bible lithi na Jesu walingwa egameni lika Jesu walingwa ngisathane ngoba indzaba yinye ukuthi umsebenzi wesitha ngosiyami is to steal it is to kill and destroy egameni lika Jesu and now the Bible says malingwa Jesu akazange ashemananza usemagama manje uthi kubhaliwe egameni lika Jesu Kristu uthi kubhaliwe uthi umuntu ngeke aphile ngesingwa sodwa kepha nemavi lavela emlonyeni kaNkulunkulu asengisho ngibukene ekhala khona ngithi kunelivi laNkulunkulu lesiniketwe lona lelisikhali sethu it's like the word of God now it is a weapon to destroy all plans of the enemy egameni lika Jesu Kristu lelive laNkulunkulu ngilo kanye letasinqobela ema temptations ngekwethu sitawehluleka la ukhona angikhathali ulingwa ngibani angikhathali ulingwa kanjani egameni lika Jesu never ever justify yourself bese uthinga nibengilingwa that is why ngidle sono egameni lenkosi the Bible lithi aqali ngawe kulingwa kepha na Jesu qolo wakhe walingwa naye kepha simthela usemagama ngoba umuntu lofuna overcome ever temptations must be loaded with the word of God nephakathi kwakho kwaliswa ngelive laNkulunkulu ayikho indlela yokunqoba ema temptations ngephandle kokuthi umegqwaliswe live laNkulunkulu akuthele indzaba ngithi emadimoni akasabi ikhala kwakho kepha isaba live laNkulunkulu akuthele amagama ngithi lesifo sakho asiwesabi ukukhala kwakho kepha sisaba yini live laNkulunkulu akuthele indzaba ngithi letitha takho athi wesabi ukukhala kwakho kepha sisaba yini live laNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu whenever you face storms of life never ever cry before your enemies but record the word of God linemandla egameni lika Jesu Kristu uzombhali liphilile lelive laNkulunkulu liphilile futhi liyawenda umsebenzi uthi likhaliphe njengenkemba likhalipha nhlangothi zombili egameni lika Jesu uthi liyahlaba lehlukanise emalunga nemkanja asenguthela indzaba letilingo tikhona ngiyavuma kepha when you quote the word of God emadimoni ayathuthumela la ukhona ekhaya egameni lika Jesu Kristu kungabusabaleka egameni lenkosi kepha bitani ligama lika Jesu Kristu waseNazaretha linemandla lodwana egameni lika Jesu Kristu ingane yenyama ikhona kepha khotha livi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha la ukhona ekhaya ngisangisho ukuthi you are not alone awusikho la wedwana egameni lika Jesu lokulingwa kwakho lokho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha no matter ukuthi ulingwa kanjani ulingwa ngibani kepha khotha livi laNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu litakusebenzela egameni lika Jesu Kristu live laNkulunkulu linemandla sihlobo sami ekhaya litakula tonke timbi takho la ukhona ekhaya ngithi vuka uthembe kulesilingo lokizwe ngabe silingo sekugula ngabe silingo senhlupheko ngabe silingo sekweswela ngabe silingo mhlawumbe la usebenza khona uyathemba ngayo indlela ukuthi ugcine ulahle uNkulunkulu leBhayibheli lithi na Jobe waqelwa kuNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu uthi sathane ngikhanzile inqebe yakho Jobe emhlabeni ngosiyami iyakukhona iyakuthanza kepha ngiyathi ukuthi kukhondiswa yini ukuthi umbusisile egameni lenkosi uthi asomnikethe kanye ngiyawumlinga sesibona ukuthi ngeke akulahle yini egameni leBhayibheli lenkosi lithi kwafa labantwana kuthiwa leBhayibheli lithi kwafa letifuyo na Jobe wagula egameni lenkosi wagcwala emathumba emtimbeni egameni lika Jesu Kristu leBhayibheli lithi asimboni Jobe athuka uNkulunkulu asimboni Jobe alahla
uNkulunkulu kepha Jobe ukhotha emavi uthi ngefika nginje futhi ngiyohamba nginje egameni lika Jesu usho amagama uthi nakule nhlupheko yami nakule sifo sami nakulo kwaswela nekugula kwami kepha ngiyamata umhlengi wami uyaphila akusho amagama isihlobo sami lapha ekhaya ngithi uyaphila umhlengi wakho nakule khosi utawuphumelela nale khosi itawendlula egameni lika Jesu Kristu. It is just a season nje itawendlula futhi nayo egameni lika Jesu Kristu. Hlala umethemba uNkulunkulu, hlala emthandazweni, hlala ufunza livi, quote the word itakusebenzela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. La ukhona mbukeli wamekhaya ohloniphekile ngithi angikukhulekele nangumbukeli ekhaya monqele ngiyamkhulekela egameni lika Jesu Kristu. Dilingoti khona tingathi khona mpemandla nqobe sonke simo egameni lika Jesu Kristu. Mphakamise Nkosi umvusi noma sekafile emoyeni wendele buhle nekudumisa kugama lika Jesu Kristu. Amen. Mbukele ekhaya egameni lika Jesu utawufuna kukhonda kunye nathi ukhona umprofeti njalo ngama Sundays from 10:30 am till late utawufuna kumbona umprofeti for i1-on-1 and the counseling ukhona njalo ngalesithathu nemcibelo sula nga11 isikhathi ekuseni till late egameni lenkosi. Utawufuna mhlambe umprofeti ukuthi kumshayela uyamthola emthelo wakhe lothi 76357474 kana uyamthola sazimopa lakhe uthi 79490106 la ukhona mbukele ekhaya ngithi uNkulunkulu uyakuthanda nemprofeti uyakuthanda sakufa kwangathi khala ukhona uNkulunkulu angakuphakamisa akupemandla overcome onke ama storms empilweni yakho egameni lika Jesu Kristu. I love you all ekhaya. Bye bye.